میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستان پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرن او ناسکرن دبه حسکرن سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان عزیز د برنامه خوی سیرا نبی ایروده انشاءالله امی خاتنا وحی پیشکش و تماشاوان هجاب کن. بله قوناغ بو قوناغ جینا پیغمبر اسلام د برنامه خوی بورید معانی بو زمان هی جویلادت آوی حتی زواج آوی جی زواج آوی حتی حکمتی آوی کعبه ما برنامه گودوی واریده د تلویزیونا چاری ده بکار آتبو ما پیشکش و گهداره خو کربو ولو بکرتاهی بجی ام هیویدارن گو خدای تعالی بپراهی ویجمجی و جوا تماشاوان ما هجاجی قبول بکه ایرو جی انشاءالله امی هاتنا بحثاوی وحیه بکن هاتنا وحیه گوش پیغمبر اسلام ره ده 40 سالی عمریوی دهاتیه امی و تماشاوان خوی هجا جه خبردار بکن. بله وحی چیه چاوا جی پیغمبر اسلام راحتیه بکرتاهی پیغمبر اسلام عمریوی دبی 40 سال خدای تعالی تنیتیه پیدا حس کرن نخاسم دمهن رمضان ده خوارن و خوارنا خود دگری جباجار مکه برای دکوه لروجهلات و باکر مکه جاکی بناوه نوری گود سروی ده دهندر ویچیای ده شکفتک حیره هبو دچو دهندر وی شکفته ده دکت خولخانه اف جای گو 9 کیلومتر دوری باجار مکه بو براستی جای لدورا مکهی هری بلند و درکتن اثر زور و زحمت بو ایگو اف جیا دیتنه جنزده دزانن راستی جی درکتنا سرویچیای و داکتنا جی سرویچیای مشاقتک هری گرینگ جرادوید پیغمبر اسلام جارنا روژه جارکی جارنا جی سه روژه جارکی جارنا جی هفته جارکی دشو سرویچیای قوته خوب خرا دبر دهندر شکفتک به ناوه حیراده دکت خولخانه پیغمبر اسلام لسر وی چیایی ده دما خولخانه ده دنگ هسته کرن دم دم ده دم ناده خونه دیدن دهندر وی شکفته ده حتی 6 ماه اول بریا هاتنا وحیه پیغمبر اسلام خونی راست وکه روناها سبه رونی دیدن دوی درباره ده دیا منا حضرتی عایشه رحم و راضی بنا خدا لسر به دبیجی بریا حاتنا وحیه حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم 6 هیو اول خون دیدن خونه گو دیدن محقق راستر دکتن خونه وی بریا رسالته وکه روناهی سبه رونی بو راست بو حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرویه که
ده حديث خود دبيجي بشتي من نبوة رسالة قضية يعني بشتي من نما نبي ورسول دين فقط بشتي من ومبشرات هبه صحابة كشي دبرسي دبيجا يا رسول الله مبشرات شيء حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دبيجا مبشرات او خوني من دبينن وراستن خوني قنجو باشي گو انسان صالح دبینن خونه قنج و باشی گو انسان صالح ببینه محقق و بجره و راست داره یعنی د مبشرات ده قسمك ilham هنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه خونه وی بریا رسالتی گویجی ددید قسمکی پروان ilham ilahi بون و اف ilham ilahi تشته گو ددید محقق راست دردکد راستی بدیدنا خوناجی خدا عز و جل دخواست ویهینی دیدنا جبریل بگه شخو پر جارا جبریل امین دخونا ده خوشانی پیغمبر علیه صلاة و سلام دیگه خول خانه و خونه راست دو درنجه دو قناغی بریا رسالتی و پیغمبر اسلامی و بلگرای درنجه بدرنجه و تی دهل کشیا و بگهاشتا قناغا وحی شوه لیده هم جه خول خانه هم جه خونه راست دجینا پیغمبر اسلامی ده براستی جی گرینگن اهده دما شکفتا حیراده پیغمبر اسلامی خونی راست وکا رونها سبه رونی دید حتی خدا عز و جل وی هینی وحیا خودک سال 610 میلادی ماه رمضانی حفظه ماه رمضانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وکا عادت و هرجاری دیسا دهندر شکفتا حیراد پالدایی روش دچه آوا تاریتی خبر ارده دده خبر ارده ناده yani sorbunek pişti wundabuna tavi li roj ava xuya dibe pişti mağribi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döndür şikaf dedi hengi Rabbi xwe tefekkür kiriye hengi hadise u bu yeri dünya sersar wezinan diye westiyaye döndür şikaf dedi xwe dirêj dike xelmaş dibi nabe jinişkavê bi dengekî serwext dibe belê şev tarî şevek qar şevek bêdeng li ser çiyayê nûr ji Muhemmedê kurê Abdullah pêvê ji bil wî tu ruhber û însan tunene û divê şeva tarî û bêdeng de Cibrîl-i Emin aleyhisselam xebera ser çiyayê nûr dide diçi şikefta hîra gazî dike dibêje iqra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xelmaş bibû ne xewda bû ne jî razayî bû jinişka vê bi vî dengî dicifile serwext dibe çeng dibe ser xwe dibêje ma ana biqarî'in ez nexwendevanim xwendina min nivîs û qelema min tune ye feqet êgo jêr digot dîsa jêra dibêje iqra dibe bixûne li gor rîwayeta dema Emîn Cebraîl aleyhisselam jêra dibe iqra kaxizekê jî pêşwî dike û jêr dibe bixwîne fakat Peygamberê dawiya zaman dîst dibêje ma ana biqarî'in ez nexwendevanim caran sisiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dibêje dibe êgo ji mir digo iqra yani bixwîne dibe hat ji paşî de min hemêz kir û dibe mi civan serhev mi digo qey parsûyê min rastoçep abivî şeklî dike dehev derbas bibe û dibe dîs ji mir got iqra dibe dîsa
مگو از نخواندوانم جاران چارا دبی جبرائیل علیه السلام بیتر مجوان سرهف بیتر معجقان و دبی وی جاری جمن ره جی صورت علاق هر پنج آیت اول خان دما وان آیت کریمه ده خدا عز وجل بسم الله الرحمن الرحیم دبی جی اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دبي بخين بناوي وي خدايتي خلقان ويقو جدلوبك آواتير إنسان خلقان بخين ربيتا خديه كرميه خديه إكرام وقنجيه او ربيتي گو بقلم داردان تشتي گوتا نزاني بو دبي جبرائيل عليه السلام پشتي گو اف هر پنج آيت خوندن د پیشام را چو دبي منجي وكوي گو و پشتر ملك وندابو بله تماشاوان عزيز حضرتی موسی علیه السلام تی بالا متوا حضرتی موسی علیه السلام دما جمسری درکتبو چوبو لمدینه بجیه ببو مشواره کی دریج لمدینه مابو دوگره ده دما جبو گو وگره ولاتی خواه دما گو دگهجه سر چیای تور لهلا نوالی راستی شوقک راسری حضرت موسی علیه السلام دبو حضرت موسی علیه السلام جی خلوه شوقه دگره بهویا گو آگری و هر جوی آگری کومکی کوزکش خور بینه و پیخه او گوانی خواه لبر وی آگری خواه گرم بکی خلوی آگری گرده بو فقط دما گهاشت بو هلا نوالی راسته رب عزته وها وی بوحیا خو شرفیار کربو غازی کربویه گوتو تحقیق از خدامه ای موسی جبل من تو اله تنیه عبادت من بک و جبونا دبیر آنی نامن نمیش بک ج صورت تاها آیتا 14 لسر دنویسا تورات ده خدا عز وجل تو قرآن پیروز دجی و آیتا توراتی و دربو مثلا حضرت موسی لسر جای نور دو قرآن پیروز دجی تیل زمان چوا جای دور بو وحی شرف یارد بو وها رنگ پرچاک جوه نوری دسر اسرار گاف دکر جبونا دنیا تاری دیسا بو وحی رونی بکه جبونا انسان جره درکتی و شمتی دیسا به توحید بوحیه مساج الهی جوان ربوه دسر اسرار گاف دکر دهات دکت هندر شکفتا حیرا و شکفتا حیراجی بوحیه رونی دبو اف آگر نورک بو دا دکت سر دلکی گو خدا جبونا مجادله پیش روژه جبونا مجادله بو کفر و شرکه ره پیغمبر کی خوی عبد کی خوی بناوه محمد جره آماده کربو چوا جای تور جی وحیه را ببو در گوش پشتی چند عصره جای نور جی وها جی وحیه الهی را دبو در گوش و جای نور جی جبریل امین جارکی ده کربو میوان جبو مساجا الهی ملک دما گوان 5 آیتا جه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را دخینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جی وکوی دوباره دکی و جبریل امین جهندر شکفته ونداده به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ترسی ابو تنیتی
û bêdengiya şevê tirsa wî zêde kiribû. Weçê wî zeribibû, canê wî dicifilî, dengî wî muxayyer bibû, ji her hêlê de tirs û xofek girîng tevê cesedê wî, tevê vücuda wî pêçabû. Nema zanî bû çi bike Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lehza kin piştî gotirsa xwe avêt, alavê xwe, firaqê xwe dahev û di wê tarîtiya şevê de xwest ji ser çiyayê nûr dakeve berê xwe bide bajarê Mekê. Temaşevanên me yî goçûne Beytullah ziyaret kirine, belkî bûyî qismet ev çiyayê got ji wihyê re bûyî qonax derketinê ser vî çiyayî, rastî derketina ser çiyayê nûr zehmetekê, daketina ji ser çiyayê nûr zehmetekê. Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dîsa di wê tarîtiya şevê de dîgel zehmetiya daketina li ser vî çiyayî radibe ji hundir şikeftê dertê berê xwe dide bajarê Mekê. Fakat takdîra ilahî dema gotê neviyê çiyê ji asîmana dîsa dengek tê Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ev deng dîs dengê Cibrîl-i Emin aleyhisselam bû. Hazretî Cebraîl melekê wehyê pêxemberê meleka Hazretî Cebraîl aleyhisselam li ser kursiyek lingê wê li erdê bilindbûna wê jî li asîmana heta cihê got çav didît, heta cihê got mesafa çav didît rûniştî bû, bi şeklê xwe yê aslî li ser vê kursiyê rûniştîyî û gazî Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dike. Gazî wî dike dibêjî ya Muhammed mizgîn li te tu qasidê Xwedayî, yanî tu pêxemberê Xwedayî, ez jî melekê wehyê Cebraîlim. Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem li Cebraîl aleyhisselam temaşe dike, lê mêze dike. Hingî ev sûretê Cebraîl aleyhisselamî aslî bi xweşiya wî vediçe, qet awirê xwe ji nerîna wî xut nake. Awirê xwe ji vücuda wî xut nake. Ji xwe li gorî hedîsê dîs ji Pêxember aleyhisselam hatiye neqil kirin, hatiye rivayet kirin, dibêje Cibrîl-i Emin aleyhisselam şesid baskîwiyê ji hevrîşim û ji zêr û ji zîv û nexşo ji tişta hatî xemlandin heye. Cebraîl aleyhisselam ahbûyî şeklê xwe yê aslî li ser vê kursiyê rûniştî û mizgîniya qasitiya Muhammedê kurê Abdullahî got bi pêxemberiyê hatî amade kirin ji neviyê çiyê dide. Çünkü Pêxember aleyhisselam serpêhatiya şikefta Hîra de derbas kiribû, di derbarê vê serpêhatiyê de şübhe û guman jê reçê bibû. Gelo çi bû hatibû serî wî? Gelo kî bû hatibû xwe pêş wî kiribû? Rabbî wî ji bo govan şübhe û gumanê wî ji dilê wî bavê jî Cebraîl aleyhisselam bi sûretê wî aslî şandibû pêşiya wî û Cebraîl aleyhisselam mizgîniya qasitiya wî di navenda çiyayê nûr de didayê. Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mişwarekî li Cebraîl aleyhisselam fercandî dimîne. Rojê got Hazretî Muhammed dereng diçû mal, Xetîce qasidine bi pey wî dixist. Çünkü çiyayê nûr 9 kilometra dûrî bajarê Mekê bû. Wê rojê dîsa demek dereng mayî Hazretî Xetîce kolekî xwe pey wî dixe. Dibêjî hela Muhammed bişopîne here bê çi hatî serî wî, çima îro nehatî mal. û heta ev kolê Xetîce digihêje ser çiyayê nûr, Cebraîl aleyhisselam vê mizgîna xwe her carê ji Hazretî Muhammed re
دوباره دکه پشتی گو اف کل حضرت خدیجه دگهجه سرچای نور جبرائیل علیه السلام ون داده به جبر چاوا حضرت محمد علیه السلام ودگره مکه دچه مالا خو فقط پرترسیا بو دما دکوه هندر مالا خو جی دیام خدیجه ره دبیجه زمیلونی یعنی دبیجه ای خدیجه من بنخمینه خدیجه لروشاوی دما گو میزه دکه فهم دکه گو بوبلاتن ازیتن هاتن سر حضرت محمد جبر ویه که قد وی ناشتغلینه را دبه جر لحیفه که بطانیه که خیلیه که تینه داوه سروی وی دنخمینه پشتی گو مشواره که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودا دمینه گازی اجخو را دبه خدیجه دچباوی جرا دبیجی ای محمد چبتهات چهات سریته بگمان چاغا تکته هندور دنگته مغایر ببو وجهته زرب ببو لاشته وجوداته دجفلی درجفی ما چبتهات بو چهات بو سریته حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم سرپیهاتی خوی شکفتا هیرا یک بیک جدیام خدیجه را دبیجه پشتی گودقدین جدیام خدیجه را دبیجه از دترسم تشتن ورن سری از دترسم ربی من پوشمان بکی من فدیکار بکی اف جن بن اف شیطان بن خوشانی من دابن فقط خدیجه کچا هویلدی گوگهداریا زلامه خو محمد کربو وی تسلی دکی وجرا وها دبیجه دبیا محمد قد نترسه بگمان ربیتا تفدیکار ناکه تا پوشمان ناکه چونکی تو درجیا عمره خود هر دم آلیکاریا کسی فقیر و بندسته که تو جی کسی رمایی دبا آلیکار دسته لسر مروه تهیه تو قنجی باشی مروه خود که هر دم جی باشی و قنجی پیوه تشتگشته صادر نبویی او نابه ربیتا چما ویتا فدیکار و پوشمان بکه هی تونه یا محمد اف تشتی گوتا خوشانی تدایی قنجیک لطف و احسانک ربیتا یی و قنجی و لطف و احسانا ربیتا ده پیش روشت هی برفرهتر سمری و امه مشاهده بکن جوه هیلیده قد نترسه ربیتا تفدیکار و پوشمان ناکه تماشاوانن بقیمت براستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دهندر شکفتا حیراده به مساج ربی خواه شرفیار ببو دیگل وی قاسی شبه و گمان نجره چه ببون فقط دناون دا چیه ده جبریل امین جبوان شبه و گمانی وی پی بدن کرنج دلی وی درخه مزگین رسالت دابویه گوتو بوی یا محمد از ملک وحی جبریل امین تو جی قاصد خدا پیغمبر داویا زمان حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم اف به بستندنا و مزگینی داخلی هندر مالا خو بو حضرت محمد گلو چما جی خدیجه روها گوتو بو براستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخواست خدیجه تجربه بکه بجربینه بکا لهمبر و مساج لهمبر هاتنا وحیه گلو و اول این نزیکی وی جه یقین بکه یان یقین نکه چونکی ده درجه تاریخ ده گلک پیغمبر انسانی هری نزیوان جوان یقین نکرنه مثلا حضرت نوح و حضرت لوط علیهم السلام او هر دو پیغمبری به قیمت بون پیره که وان جوان یقین نکرنه حضرت نوح علیه السلام زاروی جه یقین نکرنه ایمان پینانینه
û di sefê ehlê kufr û şirkê de bi bavê xwe re mücadele kirine. Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jî dixwast ewil pîreka xwe tecrîbe bike. Gelo bê rojekê sib du sib dema dakev nav gelê xwe, dema dakev nav xelqê bajarê xwe, doza nubûwetê bike, berxwedanekê li dar bixe, berxwedanekê bikar bîne. Gelo ewil wê pîreka wî jê bawer bike yan bawer nake. Advî warî de dixwast Xetîce tecrîbe bike wê biceribîne bêka li hember vê bûyerê fikr û ramanê wê çine dema got ew yeqîn bike ji bo wî rastî jî destpêkek bû û di vî warî de Xetîca keça Huweylid rastî jî beriya tevê însana wî tezyeh kiriye gavî wî hatina wehyê yek şopandiyê heta ji bo heqîqeta hal ji bo heqîqeta meselê bêfêmkirin wî biriyê cem kurê apê xwe înşallah em ê derbo mesela kur apê wê yî got pêş de çûne cem kurê apê xwe pirskirin jî di bernama xwe yî de înşallah em ê bînin ziman. Çünkü dema ji bo bernama me hatibû veqetandin ji ber got îro li vê rê qediya em ê jî bernama xwe di vê rê de dawî bînin. Belê temaşevanên ezîz îro di bernama xwe de me behsa hatina wehyê kir. Wehyî di kîjan salê de kengî li kî der ji pêxemberê dawiya zaman de hatiyê bi Kurtahî me pêşkeşî we guhdarê xwe ezîz kir. İnşallah di bernamak de de cihê em jê mane em ê bernama xwe berdewam bikin. Emanetê Xweda bin, tengî û taliyê nebînin, di her warî de di hemîn mijara de Xweda alîkar û rêhevalê we be. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mîsala herî xweşik Resûlê Ekrem e. Rê û rêbaza mümin heyata pêxember e. Ew qasidê Rebbê erd û asîman e. Ew rehmet ji bo aleman e. Ew xatemê pêxemberan e. Di her demê de ew rêber û rêzan e. Siyera Nebî we dibe Cezîra Erebistanê pêxemberê Xweda bi zarekî şêrîn bi we dide naskirin. Ev naskirin dibe heskirin. Siyera Nebî riya we ronî dike we ji pêxember û heyata wî xeberdar dike. Siyera Nebî.